coroni Tuhan menguturkan anak dau borutta anak dau boruni kuriai macalo paso-paso perdonga saripeon lalahu memuka rumah tangga naik baru alani habis rajani hula-hula markane maho nungau jalan persaulian tapi nasa mutu kami Roma kami tong laman tapotok kamu manggabe ulang tahun imana huwa kami di zon idihan nalas dekke si tio-tio di atas si pinggir nahot tangian nami tu mata di batas orang warnai asa kau mari hamu persaulian kau panggabe kau parorasan dekke si mudurur dekke si tio tangian mata di bata di panggiluan nami asa mudurur kamu tu dolok mudurur turtoruan lumo memang hela dong koru nami lalaho mangeahi melu-melu si kanu pari di rumah tangga muna ida nalas las maron ida dokter di muna macam no pasal kami amang baru na baru lumo no hela dong koru nami molo sono pena baru pasal kami hatani na tua-tua dong nami asa bola bulung ni botik remu bulung ni balia las maron macam no saotik molo betul susadia na baru pasal kami udah bahamil ni na tuari bulu mabai sakotan utau kami lubu mang baru itu betawan anayong mana na potan molo sa monopion titin natin ang pagulang-gulang paro na oting susadya no pasal kami amat tadi batama manggawi paswasuna sa disoro sa ato batian lele kau mangulu sa mau tu perhorasan sa ato panggabian si oras gabi mau lihat jalak kita